Устаз, мен досыма қарызға ақша бергем. Ал аны қайтарып берерде, ал ақшаны арам жол менен тапқан екен. Мен кейінчірек біліп жатам. Емне қылсам болады? Ал ақша арам болып қалбайбы маңа дейді. Жоқ, сізге арам болбайды. Сіз біреуге қарыз бердіңіз 100 000 сом. Қарыз бердіңіз, да? Адал ақшаны бергенсіз. Сіз арам берген жоқсыз, адал ақша бердіңіз. Тиги болса, егерде арамдан тапса, күнөөсү мойнуна. Сізге беріп отыр. Ақшаның өзінде арам, адал деген жоқ та. Қылған ішінде адал, қылған ішінде арам. Күнөө тиги. Ошоны сізге де берді. Мейлі арақ сатып, чочко сатып, ит сатып, не бәле болса да, мисалы қарап. Ошоны бере тұрған болса сізге, туған, альхамдулилля, сіз аны алдыңыз, сізге ал қарызды берді. Сізге адал қыжалат болбоңуз. Бұған да бір мисалда Бухари шарифте риваят келет. Барира разияллаху анха деген енебиз болгон. Барира аты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам bir жолы үйүнө барса, енебиздин үйүндө казанда эт кайнап аткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам конокко барып калды. Дасторкон салды дагы. Дасторкондо бир аз курма, ана май быштак дегенде ушундай салып койду эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эт кана деди да. Эт кайнап атпады эле, пишип атпады эле. Эт жок койбу. Анын Барира энебиз айтты. О Аллахнын элчиси, ал садаканын эти болчу. Сиз садаканын этин жебейсиз. Садаканын эти пайгамбарыбызга арам да. Түшүндүңүзбү? Пайгамбарыбыздын үй бүлөлөрүндө да садаканын эти болбойт. Кандай эле байларга зекет жеген арам? Түшүндүңүзбү? Байларга зекет болбойт. Зекет только кембагалдардын акысы, ошолор жесин. А пайгамбарыбызга садака даже арам да. Хадия берилет, белек, бирок садака жок. Анан бул садака да, ошо садака сиз жебейсиз, ошон үчүн сизге алып келген жокмун деп атпайбы? Пайгамбарыбыз эмне жооп берди айтайынбы? Саңа садака, бизге хадия, алып келе бер деди. Саңа эмне деди? О саңа садака берилди. Эми сен саңа садака берилди, сенен мага өткөндө, мейлиби? Мүлк өткөргөндө ал дагы өзгөрөт да. Статусу өзгөрүп кетет. Неси өзгөрүп кетет? Статусу өзгөрүп кетет. Мисалы, мен мындай айтып берейин сизге. Бул киши бай.